Yande masekae cede sakli hintir. Maiga nai canggih tukat sama lelem pilih dengan sang Ardianus kanu nomor urut 2. Kampung Nio Keli tuang golo jambu mukute rotok laci kolong bangka sumba pompa harawai manas. Ardianus kanu begitu pilih deh. Mene kita lami gereng mo Ardianus pokok itab lami ngasang mencalon kepala. Ardianus kanu go pilih labige. Kampung Nio Keli tuang golo jambu mukute rotok laci kolong bangka sumba pompa harawai manas go pilih ditege. Kampung Nio Keli tuang golo jambu mukute rotok laci kolong bangka sumba pompa harawai manas go pilih. Kope oles mose ite troeng Ardianus kanu ge nomor urut 2. Kampung Nio Keli tuang golo jambu mukute rotok laci kolong bangka sumba pompa harawai manas go pilih ditege. Mai gande masekai nai canggih tukat sama leleng pilih tengah sang Ardianus kanu nomor urut 2 calon kepala desa Keligiti. Pokok dupu lengau ge dupu nomor urut 2 ge nitulami cumang mo Ardianus pokok hitam lami gambar me calon kepala nomor urut 2 ge Ardianus kanu go pilih damige. Kampung Nio Keli tuang golo jambu mukute rotok laci kolong bangka sumba pompa harawai manas go pilih ditege. Kampung Nio Keli tuang golo jambu mukute rotok laci kolong bangka sumba pompa harawai manas go pilih. Kope oles mose ite troeng Ardianus
Adrianus Kanuge nomor urut 2. Kampung Nio Keri tuang ngolo jambu muku terotok lati kolong bangka sumba pompa harbae manas kopi. Kampung Nio Keri tuang ngolo jambu muku terotok lati kolong bangka sumba pompa harbae manas dua bini. Kope oles mo se ite troeng ite gili gintir ge mailon topitik. Kampung Nio Keri tuang ngolo jambu muku terotok lati kolong bangka sumba pompa harbae manas dua bini. Kampung Nio Keri tuang ngolo jambu muku terotok lati kolong bangka sumba pompa harbae manas dua bini. Adrianus Kanugo kini di TG, Adrianus Kanugo 2 nomor ini. Adrianus Hanu nomor 2 calon kepala desa Gili Gintir.